Colombo ngati tongtembo pandana sangalaga jesa Colombo ga choki jeta chyo jang anin din ziktin leje togna janqi sangalaga mangjin ziktin gate marcha tongjin biti ga leje sarhi khire leje ti kongsa sangali tongchir hanbin thota ga takha shigtang anamthang shikkan ziktin jang tsindu sangalar chona tirngun shomanyo wi panju nyamni shikshoni jakab la sirig tang barjin don tu sha jetang shi jakab jawalun to je suqa ngin dang me pi ni tang sitriyu pi ajanak ka lijen da tglayang shibshir shite panjur gani tang la girwa tong gi ti chulal hebi pare nyamship pa fancy kai. For example, the airport in Hambantota is lijen di khong tongchir hanbin thota ga nam thang tabr chunayang zamlang tang ga chi tongwar liwi nam thang simbo gyu patar nam thang ga ligo thatag la tezim ji jimri top ji mepi lijen da tawiri ji sanga la ga bulun cher tongi wa sukka natun mangpo shigi shongjin bari ji shandu sanga lai shi jakhamni agur tongshir ngabja tang cha yorche shi piti ga yachi cha ajanag ni chi yu pa sukka ni chali ajanag ki sakhin di jitta khichin chenbo tebjin ba chunta pa tang lijen da toli mang chewa shigla sanga li sinjin roja parks tang khu nirpe ni ke chochin tendik pe sanga li mamani tarta ngogu khu chenbo shejin bare Rajapaksa. di thakyang nyamship pa fancy khai manam ki sinjin roja parks na ajanag la shokshin jin kishik tang injin shejin be na ma obre shinde si chi chedin shik tan bu ki natun tag set thmngiri chi shandu jakla chona loji chondum ta janak khichin lewi pa na kangi chembo shik te kirwi pe sangali panju nyamnya la tani ajanak kalijer gokchin thepa na aga iwi li tun shik te kirwi chang sangali panju ni tang adir shimba tang tani ajakar ki sangalar agur tong shir samcha yirwi pa ma se derig tang manchi yoshi so chang don tu shindu. It was seen as an opportunity for India to also demonstrate its nyamship pa harsh panti dana jakala chona kokub chembo shirela kochi sangalar kangi shonwi kapsa arogrum gyapchur shejin bai sakhi chikangi ni jakab chembo shiki susun gan khartang khikyan rechi shendu for its credentials as a responsible regional power. jayang sangalar lejin don tu so shangli thonchik ke thani kyang arogrum shejin ba soki jakar na sangala ga gyaptansi thantok jakab chehi sikirwe patang nyamship pa fancy kai The fact that India has come through dongi ga totayang ajakar ji sangala gan zatak chang ga kangi mangpo shik se yupi sangala yima namchi ajakar na kochu tokpo yakhi rangin jin shajin batang ajakar la chuna yang iji ya khalu jik janak khichin goji kokko yakpo shik ta ngin jin shajin bari sir